koko ndi guhengereza ubu nibandorara Toka hapo wewe. Wachana ni ugenzwa n'ibigamba ngaho asubirayo. Hanga ni wacu nagari iwanyu. Wachana we. Je ni ugenzwa n'ibigamba nganga ngiye usubirayo ngiye. Wisi wagenzwa n'iki? Mwekere kimwe mu bintu kimwe mu bintu bikugendera. Hari job narinje kukurangira. Job simeze. Ya bintu twiganye harano narimbonye akazi ko gukora. Akazi ko gukora? Bya bindi birimo urumva? Nese uri kubita suga tuninyara ko bega umugabo. Oya nago ni nyara. Umusaza sivyo? Hayo ngo nakadogo. Tugiye kuri ase byakinwe umuntu umugabo nkawe sivyo uresha hamishipi itarimo na metero wowe kwifata wo kangwe ngo uranjyana ngo mu marusho tubungura wangiye najyana yawe bikavamo gihe je nago nakukurikira wambaye bodaboda ako ngiye nambaye bodaboda y'umutuku none ngo nguri kwanjye mu marusho ubwo wangiye nakukurikira ngiye tukajyana ngiye je nago najya ikiga je nago nakukurikira ngiye ntago najya ngiye ugize ngo nyine akwenda gukora akajobo sivyo tagufata neza tugende tugakore hariga sivyo hariga wanyigishije ibihe nibi kumoka kuvuga nk'ihuku no kuvuga nk'inkoko ibyo byo bigahita birangira mpere kuki vuga nk'ihuku nk'imbwa noneho nk'inkoko arakanu nibajije nakwigishije kwikubita nka baro cyangwa nakwigishije kwikubita neza toka hapo wewe wachana we naraguketse yene ushaka kuzana ibintu nk'ibyo ngenda ahita mva no mu kazi kawe ngiye subwo ngubwo ngewe niba ibyo ngibyo ngenda ahita mva mu ngewe ari tahira ubwo ngubwo tuzabana